Nyuma ya baruga kumira ya County Secretary akinengera mukana mutumantu ethingia ni untu bwawe kwithirwa ate wikinya kiri michemanio ya kanjo ya minister na nde ntuko ya Narua Mwangaza nonekete kuangira untu bubu musumari augite kwambiria mweri twitite mutumate amukira muchara jwawe kethira ageta na mbere gutezaniria ngugi ciawe cia kiobisi Muthuru Muriuki ni agutwambiriria toriuga no work no pay. If you don't work, you should not be paid. Eji Nandi ni miaria Kawira Mwangaza miarire kuonekana irekithitwe kimunini wa ngavana na kaunti Meru no mutumantu ethinkia ikionekana kwa Kakita Nandi mbethirite batikulira mithene emwe untu bubu kionekana arinya muthenya wa goro mbaru erethwe kiandikwa kuma bisi na bisa munene wa kaunti Meru no Dr. Kiambia Theru akira munini wa ngavana mutumantu ethinkia nethu akierukira micemania 12 ukire wafanyikazi bonde ke department cionthe cietu 10 ndene ya thirikari yetu ya kaunti ya Meru kethira nuitaga ngugi kaunti neje no ria gwa mushara na kaunti ya Meru. If you don't work, we will not pay you. Now turunga miau and we have no apologies. Ikirikana kuna mutumantu ethinkia ugite ati thwagitwa kimicemania iji kidirika Nandi ni kibaruga iji iri andikiri kwirwa kinya micemania juju kana kethira ti ou ko barabarenja tu benjoy bare thithino ya antu bangi banyuanda muci antu bangi buringa makerere bangi bageta stivine angatumemene utalipo mahali unaenda, lakini kwetu kama serikali tumeamua kama ufanyi kazi hakuna kulipwa. Nkurikania ukanyuma MC Okorota Mwenda Kirinya na MC NDMK Kigora ibarite mantu yake mutumantu ethinkia ati kwina njama kuma kithikare kaunti Meru kuthoba kimuritarita kwa mukira mushara jwa mweri ntuko Jumamosi ethira tariki 16 Ngavana Meru Kawira Mwangaza netere eta cabinet mawaziri bawe ara county headquarters na agenda atariria agenda ijere muchemanio jou ara eriora bagaita mutumage payroll deputy owe ke payroll ya county bachoke bandikire I think nayo bakiuga ni EACC bandikire anga assembly bakope assembly bandikire wewe kiasi tu ya ati deputy governor ati thiri twage atenda michemani ya cabinet na ndega wira akauga bamuitege payroll yakini na kumuimpeach na nkwenda kwaya na mukana kana iraita wa ilani ki director wa payroll ukageria wito tumirwa bubu politically ugeria muchetho uyu kwenda ukaraka ukwenda kurita muntu awitwa Mutuma Isaac ntwethingia ki payroll thirikari Meru County. Number 2 watumirwa bubu ni muntu aimpichetwo both houses no muntu atina legitimacy. Miaria Nandi ikigwata mwanki orira kaunti Meru yeterete tariki 18 nikenda bomba kona mwerekera juri aba kethoba kijukia tukurira Kagita Karaya ninkuromba Ameru ne baithuranire na umatore ne Ameru ne baithuranire ngwataniro nene ni yite ndene ya Meru ira Meru bakethe bakiaragia na sauti imwe bakethe taira community yetu batena personal interest bakethe taira ana beto bandikwa ngugi bakethe taira kithomo kia county yetu bakethe taira barabara cia county yetu bakethe taira arimi ba county yetu bakethe taira utonga ba county yetu turi amwe tatongeria nikyo kioneki woni nkuona na tukiria rietwa rietu ringi turichokia ara rituire kinya at the national arena rietwa ria Meru ni rietwa rituire rina respect nene na tuwe yeshima bo nene manto ya yonde tuonete ya ibo ni yeyite kuthira na Meru ni betere ntotoyu ni cieyete ruwa rietwa ria Murungu Baba Mutana na Kirundu Mutheru twaromba Nguruki Kawira Mwangaza agitonyera rigani kinya mwetho akibera uju ko kwamberia rojo kethira muije ara witaira ngugi no te ngugi nio tunasimamisha mshahara na ugoja apology kwa unande baba tonya te siasa na shema mapema Momero ugera ngugi mwingire jakia ngugi mwingire jakia aiko kwangu kunyora kiuganga bakaga magoma wabona ukugoma ule goma gome mushara ukugoma ngugi aki ukagoma no gome mushara no tututenta teni na zile sige kaunteje
tutiantateni ujinga na tutiantateni biashara cia wanda ene kaunti ya Meru. Naja kanyima arigitani baba ibara ugete bachu tentaira chionde cha kwalinani na babisa ba kaunti ikiringa iga 3 weeks ago itwanenkere kaunti yetu ya Meru mukana jwa kuga tugeta mugomo cha kinya tariki 2 cia December, na tutherete twina mazungumzo hapa na pale tutongeretwe ni kiama kia Liba kana kirungamirite wafanyikazi ndani ya Meru, na bete muchemano jwa mbere bajwitetie Jumatatu na muchemano jonge jogukari kunarua. Unfortunately, na kila gituma batu tutigweretu hata kidogo ni ati nyumia kuthithia michemanio ije yonde county government of Meru itongeretwe ni executive bate kwenda kwapia for these meetings. Mlioki Woro TV mutirijwa kangangi.